Kigali y'ubu ni ijwi ry'impinduka, ijwi ry'amahoro n'iterambere. Abasura u Rwanda bose batangazwa n'isuku yayo, imiturire, uburyo yatekerejweho neza ndetse no kuba igenda igira umuvuduko udasanzwe mu ikoranabuhanga ndetse n'ubukerarugendo. Kigali ikaba igizwe n'uturere dutatu ari two Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Ifite ibice by'amateka nka Nyamirambo, ifite ibice by'ubucuruzi nk'i Remera, ifite ibice by'imiturire n'icyerekezo nk'i Bumbogo. Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Clemence kandi uyu ni umwanya wo gusubira mu mateka yacu. Kigali umujyi w'uburanga, Kigali umujyi w'imisozi igihumbi, ariko se waba uzi aho Kigali yaturutse? Uyu munsi reka tugendane mu rugendo rw'amateka y'uyu mujyi usigaye uvugwa ku isi hose. Kigali ni umujyi wa politike, ubukungu n'umuco, ariko wariho kuva kera cyane nk'uko hari hariho indi mijyi yose y'Uburayi, Aziya. Kigali kandi yatangiye ku murwa mukuru ku itariki ya mbere Mutarama mu 1962, igihe u Rwanda rwari rwegereje kubona ubwigenge. Ariko mbere yaho Kigali yari igice gitoya kirimo imisozi, cyaranzwe n'imirima, utuzu tw'abantu n'ubutaka butuzuye. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri niwe wa mbere wakigize icyicaro cy'ubutegetsi mu mwaka w'1880, acyubakamo ibirindiro by'ingabo ze n'ahazwi nka Mulindi. Mu mwaka w'1907 Umudage witwaga Richard niwe wabaye umwe mu ba mbere bashinze ibiro muri Kigali ku mugaragaro, kandi yashimishijwe n'imiterere ya Kigali, imisozi, amahumbezi n'uko hahagaze ku buryo bwo kugenzura igihugu. Akaba ari naho yubatse inzu izwi nka Kenda House, ubu yabaye inzu ndangamateka ushobora kuyisura i Nyarugenge nawe ukihera amaso. Kigali yabaye umurwa mukuru w'u Rwanda mu 1962 isimbura Butare. Icyo gihe ntabwo yari Kigali nk'uko tuyibona ubu ngubu cyangwa nk'uko imeze ubu ngubu, hari ahantu hamwe cyangwa se ahantu hake hashoboka habaga ibikorwa nk'aho twita mu Biryogo, Kiyovu na Muhima. Ariko uko imyaka yagiye ishira, cyane cyane guhera mu 1994, Kigali yaje kongererwa ingufu mu kongera kubakwa ndetse no gutezwa imbere. Harimo ibikorwa remezo, imihanda, amashuri, inyubako, isuku, byose byatangiye guhinduka. Kigali y'ubu ni ijwi ry'impinduka, ijwi ry'amahoro n'iterambere. Abasura u Rwanda bose batangazwa n'isuku yayo, imiturire, uburyo yatekerejweho neza ndetse no kuba igenda igira umuvuduko udasanzwe mu ikoranabuhanga ndetse n'ubukerarugendo. Kigali ikaba igizwe n'uturere dutatu ari two Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Ifite ibice by'amateka nka Nyamirambo, ifite ibice by'ubucuruzi nk'i Remera, ifite ibice by'imiturire n'icyerekezo nk'i Bumbogo. Ubwiye ibya Kigali rero bwakwira bugake. Gusa Kigali ifite amateka atangaje n'ahazaza heza. Turacyafite byinshi byo kumenya. Niba wifuza gukomeza kumenya byinshi ndetse n'amateka y'u Rwanda, abantu, abahatuye, ibintu n'ahantu hatandukanye, hita ukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi. Murakoze cyane rero, turi kumwe mu rugendo rwo gusobanukirwa amateka yacu, kuko utazi yava ntago amenya iyajya. Tugaruke rero duhure muri video ikurikira, aho tugiye kurebera hamwe uduce dutanu dufite amateka akomeye muri Kigali. Nizere ko wakanze subscribe, like, share kugira ngo n'abandi bagereho. Murakoze cyane. Ni Byinshi TV.